himin lalparong ipolang hiang himna akhat lalpa pathian ani dang lam ngai lo lalpa pathian achu kan in na na lung pui hing ve ngai lo achu o ama chu hiang himna akhat lalpa ani mangai na top ngai lo o lal ze ho ama chu kan in na na kan dam na lung ngai le mang ang te tan tran pui tu i lo ni group letting form in yom chin amo lung ngai le chavin room thinem ni mishing kan ni har sat na tok thei kan ni ma se lalpa tran pui tu a om ti sia ang che o ama chu hiang himna akhat lalpa ani mangai na top ngai lo o lal se ho ama chu kan in na na kan dam na lung ngai le mang ang te tan kan pui tu i lo ni la lung ngai in i room thina mi hring a irin na i nga chung chuan in o eng ma reng hi dam na i mu ngai lawang ma chuan tu lalpa a chuan zel zo kang che o ama chu hiang himna akhat lalpa ani mangai na top ngai lo o lal se ho ama chu kan in na na kan dam na lung ngai le mang ang te tan tran pui tu i lo ni sualin chavin i room thin amo ma se lalpa i hoi san tu san chuan i tan kho vel zin kong chu atop mai don thawin lalpa lam hoi la anin alo ngai damang che o ama chu hiang himna akhat lalpa ani mangai na top ngai lo o lal ze ho ama chu kan in na na kan dam na lung ngai le mang ang te tan tran pui tu i lo ni